Pero de noticia de salud, Laboratorio Familiar logra su 4 logro de acreditação. Laboratorio Familiar recebeu a grata notícia que nos orde reacreditar para estándares de ISO 15189-2012. Para o Laboratório Familiar, o logro aqui para demonstrar que o laboratório está cumprindo dia a dia com todo o estándar e requerimento imponido por the International Standardization Organization. A reacreditação está demonstrando o trabalho duro que o laboratório está hincando para anos largo de processo aqui, assegurando assim a qualidade atrás de cada de seus resultados. O benefício de visita de expertos aqui de AFO, de caso específico aqui de merca, está conando bem de AFO com vista crítico para avaliar o sistema de qualidade e está aqui também para usar como marketing tool para o laboratório familiar, na onde nos prova que os resultados de qualidade. Seguinte informação de Accreditation Officer de A2LA. Can you explain why an accreditation of a medical laboratory is important? The results this lab yields are pretty important to the public, and what's important is our assessments are a rigorous activity where we have an assessment team of experts in the medical industry that will review the laboratory's procedures, and when on site they'll review the records that the laboratory results that they reveal, and they watch the technicians performing the test, and they review other records throughout the staff to see that the appropriate processes are being undertaken. So it's a rigorous activity, and a lot of ground is covered within the 3 days that we're here on site at the laboratory. What are the benefits for the Laboratorio Familiar and also for their clients? Benefits for the laboratory is it provides them with an outside check, someone with a fresh set of eyes coming in to review and evaluate their system to ensure that they are meeting the requirements. And also it provides them a marketing tool or some credibility to show that, hey, we've been reviewed by an external set of experts to review our processes and to show that our results that can be backed, that they are backing the results we yield each day. And so for the customer in turn, they get that assurance that the results that they're doing are being handled by technically competent personnel, that the laboratory is definitely receiving this accreditation because of the hard work they're putting forth to make sure that there's quality behind those results. Nós queremos uso de oportunidade aqui para felicitar nossa diretora, senhora Irene van der Lende, para o logro aqui a trobe de acreditação. Senhora van der Lende está o wind beneath our wings e nós estamos muito orgulhosos de ela. Estou super orgulhoso do time do Laboratório Familiar. Management e empregado do Laboratório Familiar trabalham muito duro e de la aina para lograr a acreditação aqui. Como diretora, me quero fazer uso da oportunidade para me felicitar cada de meus empregados.